Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma. Ruthanju rwa gucenjia tabia. Cenjia tabia kona nuki. Tucenjia tabia muthikiria ndenda tucenjia tabia antu bara muno mtu ena thimu ndere mtu wonde na thimu. No thioke there sometimes thimu yakune kule charging yo chanja kana ene kwe mukoni lakini thiugwethera muntu akuringirete utiana kumuringira back kana muntu akuringira thimu wona ikabeto kuringia we ai muna nchumurire wambirie we nyako tukia thimu kwena tabia muno ya nto muno pendete wa baringia thimu timu ndoko na kutukia thimu ne kurira naona komiona ne kurira atiko menya urenda mbio batu wengi batena komenya muntu akondingi mbia kwenda either kakwenda otedio akwenda gutethia wewe wengwa akio kambia wasium otio kia thimwira wanagwana misiko yake kuringira to timuringira eno ntingi wala mena no chumuri akwenda guchumbura muno atongoria bo wende to karogo kwena mutongoria no batira kumuringia thimu ne kwera kinya tithukia wanaethera ne kuringitwe ntiko menya no wewe ko ruthanjura kwethira igoro achonia wewe ro ndikeretie mutongoria fulani rira ingira kwanjo kiringa ko kiromba kura thimo kwanja ringa wewe tiria bitamaru tathoketi lakini tha ino no ukaringirwa thimo iwo mutongore nkware nawe no ukaringirwa thimo mwana inchi waku otithokia yete ni committing ukamwekera ukagwekera in a meeting call you later na atikoringira imagine in fact atikoringira ibo atora bade bore kana kwa I am sorry wapi gwagwaro kwa thimo kuringwa yokia thimo mena ta mtu akuga wana gwethera mitsikono kuringiretwe yokia thimo tabadai torechi mtu chencha tabia waringira thimo ringa nyuma wewe nyero kwebesi tiko ringa thimo kwa reza wembesi mtu akuringira kirago okuwata ngania tiko na kumweta no kaburingira thimo neko lakini atithukia chencha tabia na bounibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete. Cenjia tabia ukarunga njira nawe Kona nuki.